3, 2, and shut up, bitches. Hello everyone and welcome back to my channel. Hello everyone and welcome. Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Margrette, and if you have not subscribed to my channel, kindly do so by clicking on the subscribe button below and tapping on the notification bell so that you'll be aware of new uploads. I have my sisters again today and also our special guest, Marianne. Marianne. Anyway, so we have another game and it's called the powder game. And powder game, it's inspired by, I think, ako nakita ni kay katong kang Gonzaga. Pero dili siya first. Shit, go po kita Zay. Mawara na Zay. So I posted a question in my Facebook timeline asking who's who between me and my sister. So I actually have received around 19 siguro. So we'll answer all of it, but not in a yes or no or name basis. Instead, we'll be answering by means of powdering one's face. So, let's say example, ako ang napilian na answer. They won't be saying any word, but we'll just push my face on the powder. Right. So, let's start. Ila-ila sa demo. Hi! Ako si Marianne! Gusto kaya ang energy ko, Anan. Hi, I'm Mariz. Marianne! And uy, ayaw kalimti si Marjelyn. And of course, Marjelyn. Who can know ni Marjelyn di ho? Mistisa ka, girl. Mistisa ka, girl. And we have Marianne, And Crayon. the beloved baby girl. Alright, so let's start. Number 1. Marjelyn. So Marjelyn will go first. Say mo, dak-dak una. As first impression yan na mo. Yes, and then kami na dayon mo, dak-dak sa may suon. Teili mo Crayon sa mukha. So ready? Oh my God. Okay, Marge. Kinsay pinakagwapa? Oh, natural lang. Natural lang ako. Ay, joke! Dito ka na ang basis. Oy, joke! Para di mo sa iba pa kanina na. Sige, Marjelyn. Sige. Gasi ko sa after. Gako na Andre. Gaati ka gulan Andre nun ya. Na-answer na yun. Again, TikTok. Niluta to. Feelings. Conviction. Priya behave. Priya behave. Okay, next. Thank you, Marge. At least. So kita na sad. Sunod. Kinsay pinaka-genius. Ay, kita pa. Next. Kinsay ato. Kinsay pinaka-gwapa. Sila na lang. Manahan, ala na mo kasi. Uy, Kriyan, yung mag-record naman yung room up. Kinsay pinaka-genius. Marjelyn, una. Ate. Ikaw di. Ako di ay. 1, 2, 3. Ala, sakit lagi ko ka uday. Balik ka sa iyo. Goro mo. Kailan mo babarian? Kinsa pinaka-babarian? Next. Ito, di. Pinaka-sabaan. Ay, Kitawi, kinsay pinaka-sabaan. Chocolate crinkles. Next. Kinsay pinaka-friendly.
Pinaka-friendly? Oh. Ikaw na lang. At isa nang hijab. Okay, para natong tanan kinsay pinaka-friendly as sisters. Para na ko ang pinaka-friendly kid kay kanisan siya. Ikaw siya, girl. Murag siliday pa doon. Kaya Hello? Kinsay pinaka? Kikay! Sa Timay. masumpag ka na kami sa March. Mariz, 1, 2, 3. Ugoy. Garo mo. Next! Kinsay pinakadugay mo man o prepare usa mulakaw pa dong mall. Team Marianne. Ikaw tanan, girl. O kita na ay kisa. Oh. Ikaw mag-morning ka! Ilan ka na tinood? Wow! As Team Marianne. Ako di ay girls. Yes! Go na Close ako ni Team Mariz. Oh, ayaw lang Jude Marge. Torture is That's virtue. you next. Next. Kinsay pinakataas og pasensya. Go! Oh, pasensya. Oh! Pero sa nato mag-igsonit ko. Of course, Siya na lang yung chance. guys, sometimes ba ang pinakabuutan, di gyud na siya kuan, ma-advantage pirmihan. Next. Pinakamaldita. Maldita looking. Okay. Pag ano na mo, na siya, oh, sige niya, karon kinsa naman joy ko, an magkailan mo na mo. Kinsa pinakaan nagbaba. Ay, man na to yun. Ay, Okay, so kita mo judge para nako ang pinakamaldita. Kanisa siya. Ako din. Ikaw, kung ano di siya ka ng may anger management ba? Next, pinakagwapa. Mauna ba ba? Manali siya. Manang right? Pinakataas. Team Marianne. Pasensya yung isuwa. Pinakataas. Oh, counted na to pinakataas. Kani. Nagganog. Oh, alam sa. Nagganog na uyab. Para ni mo, Marge, Kinsa kinsa Marge? kinadaganan na uyab. Sa mong itsura, ano na ni mo? Itsura yun. Kanang pagkatao, kinsa. Team Marianne? Ako man ang pinaka-angel. So, tinagana niyo mo ay So, kita na, answer na kita. dumatawa! Si ate din. Kaayo, Marge, kaayo. Mga panandali ang pag-ibig. Kailan panandali ang pag-ibig, guys? Kaya mga narikuan ba, Judith, galing 1 week. May kontrata ba? May Wala siya. kontrata. No issue na siya dyan. Next. Crush ng bayan. Timaan. Oh! Na bonus, na bonus. Ang segundo, na bonus. 13th month pay. Crush ng bayan, Mariz. Kani ay. Pinakadakong kaon. Sige na, dapat kaon. Next. Ate, ano Yung yun? weird, ano? Sure, apil na. Pinagabagot. Kita na lang. Hindi siya pinakabagutot. Ay, usay pinakabagutot. O pinakapalautot siya. Guys, di na tinod. Ako yung pinaka-conscious, grabe. Isa na nila. Self-conscious. Sugatan mo small, simutan lang ko. Pinaka-meme og now. Ikaw na liter. Ay, sanang! Sanang! Ka, Margie. Yeah. Para na to. Kinsa pinaka Ikaw. Puro man mo pinakagwapa, tulo, lisod. Kanina lang. Kasi pinaka-boyish. Margie, isa. Margie, kasi boyish. Si... And that's so true. Ano? Feelings kay mo. Uy, papaay ba yun? Pinaka-diva. Timaan. Hulo. Ay, pinangko! Ikaw na! Oh. Sige na lang yapon.
Muna nindot pwede sa kanina na dahil. Pinakadugay na ka-move on sa iyang ex. Paminawi mo, Mars. Si Marianne? Wala. Excuse me, ikaw magbaoy. Gwapa ko. Joke lang. Oh, ako, Jun! Pila ko siya kay mag-mention niya po siya sa iyong mga kuon. Oh, that's so sad. Pinaka-loyal. Loyal. Ah, so na all Sure ka, Zay. Stop it, girl. Is Marianne man good? Wala po ko si Kayo, Uy, siya, sige, siya na lang. Wait, manila ako ma-answer sa akong ate ha. Tinudan na dyan na. Igsuon yun na ako. Loyal ko guys, loyal. Yeah, next. Pinaka-sexy. Dungan na lang taoy, kitaas na kayo ang vlog. Pinaka-sexy. Sexy. Si Marianne. Uy, grabe. Hindi naman. Pinaka, kay bawo muluto. Si Marianne. Wife material. Wife material here. Wife material. Ala, kuwan siya niyang ipadungdung. Next, pinangga sa mama or sa whole fam. Siya gyapon pinaka-pinangga. Ang kay Angel, magugugod. Pinaka-tihik. Tihik or pinakakusog mag-save. Ay, sir, uy. Ang naong ni Mariz ba? Abanti lang good way. Yatos mo buang. Next, pinaka daghan og sinino. Pinakadaghan sa Nina. Kani, Sige guys, ano pa yung Muslim guys. pinakakusog man libre. Kani. Man. Best ate in the world. Pinakadali mo katawa. Kinsa may gamay bumubog kalipay na mo. Porque Kani, siya. Kani man siya ikaw. pinaka iyakin or sensitive. Ikaw? Oh, siya Jud. Siya guys. What the face, ma'am? Pinakadali Masuko ikaw yapon. In short, impatient. Ya ka na. Kasi pinaka happy-go-lucky and soft-hearted. Oh. Oh, siya. Siya. Bigyan ko bula, uy. Kasi pinakadakog kaon mo na. Pinakabawgilok. Guys, mag-focus na. Kailangan pa ikuan. Disclaimer! Atletico! Siya bitaw guys. Abaw na mo ha. Oy, wag kumain mo na kaya ako na lawas, di ko makabuot. Bat na ako'y hygiene ha. Disclaimer. Kuya, mahigugma. Kasi kuya, pasabot niya ka na grabe, deep. Deep, guro mahigugma. Basta ako lang sabi, I volunteer! Kisa, I volunteer! Murag Marianne. Siya na lang. Since pinaka-loyal mo, di ba? So, To guys, thank you kayo sa pagtanaw sa video. I hope nalingaw mo sa among dagway. Thank you again for watching. I hope you enjoyed. If you want to suggest any content for the 3 or 4 of us, can you leave them in the comments below? And to show your support to my channel, our channel, please do subscribe to our channel. And you can also share this if you enjoyed. Thank you so much guys for the support. Happy quarantine. and happy Mother's Day!